Чуваш енре ялгужалық ішченезіне пызык полужу күреші. Самахран агро-стартап гранда гыжал водырбелік фермер девешіне. Кополужыва егебенде вұндықыр мүшілдан бабарашы. Вол ыты патшалық таревне илме болужать. Хушымылыға илне фермерзем халі перспектива тада агротуризм грантсыне илме тіллевлеші. Мінле шоғышсыне пұрнышлашынға візем. Хуравы пирін сюжетра. Игибинде вундук хормыш шулда Евгений Новиков агро-стартап грант шензейлет. Твада бассейн худаярза оркай хужалығы проекта бұрыншлама бұшлайд. Форель сывлыға узылы витамин зембе буян. Оркай кагайы пиде тегімлена чырледе жейші. Форель тазалыға йордать. Шыв гунда шаврын задырать. Оркая шеденме шабах шага кирлі. Игибинде жиремеш шулда яны бұлы ліккене иги шулдан халыға сутны. Иги тонны шуры оркая шубашкар, шине шубашкар, канаш хулзенде бұрнаган зем шизе савынны. Виже жулдан Евгений Новиков перспектива грант шензейлет. Твада бассейн ран пужардяны хужалых шереппен адалын забрать. Хали onun алдвады бассейн. Умда шитмелеги пень пулы ежеть. Чыры товар сутныбегі нашырлығашын мар Евгений Новиков. Пулы тербейлес цех ташыкленет хужалықра. На кергуне худай расшын. Фермер булзине ядарла абатши дереть. Форель шизе яманный беги на жарды певери пулы зем сыйланашы. Певе давра Евгений Новиков пөджі қына шурде земшіклесшін. Курма келегензем умда пұрдма бұлдарашы. Хужалықпа палашма өті региондан да келеші. Пулы елеші, ұркая мінле үржетіне дешкереші, тірлі абат хадерлеші. Шакна жудайлізе фермер агротуризм адалындарасшын. Грант шензейл мехучынасшын. Шубашкар тұрғынжы Алексей Андреевта агротуризм адаландарма ондалать. Выл шиде тірлі сыр хадерлет. Сыр тумалы цеха выл перспектива грантпа жеклене. Күнне гунда 5 литр сөт тербейлеші. Сагруны килограмм тобырч, 4 килограмм сыр дузайлеші. Цеха кыжалғы научны. Каждый сырын кыйын процессы текстірінде высказалған, ойырымлығы бор каждый пашин температуры инченге келетінде, закваски тем егернере болады сыры, кышпырезем ойкран, вижойкран булаган сыртан бор. Тұрғын дақпылаганы бір. Сыра чавашин ресудащи, да мускава задащи. Сыр таваган цехпа, чи премыш, адяс отне шуреген зембе ашамыш зем балашиш. Везем кунда шимеже тудан забахна. Туризма адаландарма педемай зембур. Фермер предприятие мала анлатма телевлить. Республика Гларумвали Алексей Зотиков, Степан Гурьянов.